Hello guys, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka yitwa Ring Tour BWA, ni imodoka yo mu Bushinwa itwara abantu 10. Imunyegera no mbanze mbereke. Imodoka ifite comfort. Kuri abantu bakiri imodoka za taxi, iyi ni imodoka ikubereye fo yakora transport. Ni imodoka isanzuye. Chauffeur yinjira hano, mugenzi wa kabiri yinjira hano, abagenzi bandi batambuka hirya reka mbereke ukuntu imeze. Reba iyi modoka. Ni imodoka nini cyane yagutse cyane. Reka mbere kuri side ya hano. Ndebera imodoka. Hano inyuma yicara abantu batatu, hano bakicara abandi babiri, hano bakicara abandi babiri nareba reba imbere. Ni imodoka yagutse yo gukora transport Kigali. Iyi modoka ni imodoka ya 2025. Ikintu gihari, iyi modoka turayigusha miliyoni 50 hano. Izi modoka za electrique ko ziba nini zitwara abantu benshi cost irazamuka. Ni imodoka iri bugufasha muri transport ku bantu rero bakeneye imodoka tugira iyi ngiyi yitwa reka mbere kiyibaye ku nitwa Ring Tour nkuru yababwiye tugira indi modoka yitwa BAW. BAW ndumva kenshi mujye muyibona muri transport Kigali ariko iyi yitwa Ring Tour. Reka mfungeho mbere ku kapo yayo. This is the name. Imodoka yitwa gutya. Iyi modoka ni bwikiza hano nkuko mubibona iracyanduye. Reka mbereke dufungure kapo muri ko nimeze nta giroga. Arimo mbereke hano. Izi modoka nkuko mubizi imodoka z'amashanyarazi ko zitagira moteri hano birangira habaye ahatwara bagage nkuko tugira buto. Aha urabona iyi ni cable yayo uyikoresha charginga mu rugo kuko izi modoka z'amashanyarazi tubimenyereye ko ushobora kwicaginga mu rugo cyangwa ukacaginga kuri station fast charge. Iyi ni cable rero igufasha gucaginga mu rugo. Iyi ni adapter yayo buri kimwe cyose bagifite hano kugira ngo bize kugufasha. Okay, aha ngaha ni handi ushobora kwibishyira. Ubona hano bahagenewe uteyage yayo, aka ni agapompe k'umwuka. Aka ni agapompe k'umwuka. Uyu ni wa muti ushobora kugufasha mu gihe wagize pane ushaka guhoma ipine. Uyu muti ushyira mu ipine ugashyira muri ya pompe ugahita direct. Niba harimo nk'akantu katoboye ipine ako kanya ya pine uyu muti uhita uyihoma noneho ugahaga n'umwuka ukomeza urugendo rwawe. Kuko kenshi izi modoka nta pine de reserve agira. Iyi modoka nko nabibabwiye igenda ibirometero 510. Ni imodoka ikoresha muri transport Kigali nabibabwiye ko ari miliyoni 50. Murabona kuri bimo ni byo bisashe. Izi modoka iyo zije muri container ni nuko zikurutije kugira ngo nk'iyi karande bitameneka cyangwa se ikindi cyose. Ni imodoka yujuje ubuziranenge. Iyi modoka uri kwigura tukavugana imyaka 5 ko tutizizeye kondisiyo yayo. Ni karibu rero Dubai Port imodoka irahari n'izindi zira ingenzi zayo ziri inyuma. Twabwiye ko dufite n'izo twa BAW kuri transport y'abantu benshi. Ni karibu rero murakoze cyane ndabashimiye.